Keinin Good Friday kan lo man mek lai April ni thum sang ni som ni paruk zirtop ni ya khan Kuwaita tui al thei thlit film na mun pui Mina al Amadi oil refinery chu Iranin drone mangina ka pa aka fu chiang hle a al lua mai ani oma thile hliam za de ro soi ani lo Reuters in tarlan danin Iran hi achena to hle a aram laili tak chunga US F-35 thok mek pakhat chu Iran hian akap thla ti apuanga amma in F-35 pakhat alo kap thla to ni soi ani kha tun tuma akap thla hi chu amma a in akap chena sajok hle ani oma pilot po in hliam na taka tuara adam chu arin omlo thu Iran hian soi Iran hian missile mangin Israel le Gulf ramte akap le boka heti lai hian Tehran le Isfahan khopuya te April nili sang ni somni paruk zirtop ni chuna khan bom apuak ul bok ni soi ani Asia khomwal pui thlang lama US in asipai te achek mek laya heti taka Iran in zirtop ni a chet ala hian US ati thin rim zual hle rin ani Khatam al Anbiya headquarters sa thupuang tu chuan Apahnin atan IRGC Aerospace Force Air Defense System chuan US 5th generation F-35 chu akap thale ta Khovela fighter jet thaber pola ngai hi IRGC ten an ka fu chiang hle a apuak dura natakin leya atla nga la pilot hi ain kap chok man lo ni in alang ti in asoi Mars ni som pakwa sang ni som ni paruka khan Iran hian US F-35 Lightning II pakhadalo kap thlato ti asoya US in do thlona chuan vorle Khovela thlona thaber soidona soi mai theilo F-35 kap thla masaber ram ani thu wang takin alo soito bok ani kha Mumbai Iran consulate chuan April ni thum sang ni somni paruk zirtop ni ala la khan social media platform X F-35 ka thak video hi a post sa athupuyatam kan defense system in melma F-35 pakhat akap thale ta Iran hi zuam ngot chi anilo ti in heti mek la hian Kuwaita Mina al Amadi oil refinery chu April ni thum sang ni somni paruka vek khan Iran drone tenan kap al hlua ti AP report in atar langa he tui al thei thlit film na mun pui hi Kuwait Petroleum Corporation ta ani akang na sahle a thelmit turin be pui thak ani a oil company hian hliam tuar anom lo thu apuang he oil refinery hian tuna Iran in do na kalmeka hian ka alo tok ngun to hle bok April ni hi sang ni somni paruk ninga ni ya khan US President Donald Trump chuan kar ni atanga kar thum lo om tur chhungin US sipaite na ma ayan na zoka Iran an be tur thu alo puang to a social media platform Truth Social Iran a leilian ber chu US sipaiten an ka chiat thule in ka hai nei na ruam man asiam te Iran in a pomlo chuan chiat na sajok an tonzel tur thu te aziak tel bok AP report in a tarlan danin US Navy 6th Fleet te chu an aircraft carrier nen Croatia atangin an tol chuaka atul dana Iran beiturin anin ring hle ani ome Iran hi achena to tak zeta Gulf rama infrastructure lian tak te abeina sa Strait of Hormuz thunun zel turin aveng him na hle boka ram then khate chu oil thiar konga a shrek tlat awangin ram tam taga chuan tui al theiman hi asang to hlea boina lian tak asiam mek US le Israel tangdunin Iran beya indon an kalpui hi CIA director lui Bill Burns chuan dureng wanga indona cho chua ani ahma zong a in Iran hi achak zual sot zo kang ati Burns hi State Department tana palai na lo thok to ani angai dan hi Foreign Affairs magazine atar lang ani Iran sarkar hi anram economy siam thatur chuan a thatok lo ani mai thei ram anga dam kho chuak tur ro chuan sarkar tumru tak ani aram mi puite du zong le huat zong chu engpo ni se an chunga ro rel tlat turin chaknan satak ania top leader te thasak an ni awanga sarkar na hi tlan chiat san mai tur khoba chaklo an ni love ati Joint Comprehensive Plan of Action nei ani ma khan ban sian Iran hi alo dor to an lan ang ai hian Iran hi ram chakle tlo takani ati bok kan soi to angin Iran hi achena sot le
aram chunga lei poimo tak US in aka chiat sak phuba lakna atan Gulf le Jordana lei poimo tak tak ka chiat atum telis aron puanga First News Agency kaltlangin April ni hi sang hi somni paruk ninga niya khan aron tlang zar ani February ni somni paria da tanga indo tran ani atang khan avoi khatna tan civil mi te poi khoina ni turin Iran rama lei poimo tak karas bula om B1 bridge chu US in atichia civilian pariat anthia mi somkua panga in liaman tuar bok ni in Associated Press in atarlang US in lei abeilai hian Nature Day program mangin lei nuaya hian mi puian pungkhom ni asoi ani B1 bridge hi ando zona po alari lo hle a teran le karas thunzom tu ani a kumin kumto pa official taka hon tum chau ani nge First News Agency na tarlan danin Iran hian phuba lakna atan Kuwait Saudi Arabia UAE le Jordana le poimo tak te ti cheturin Iran hi atum ru hle ani ome ati chiatum zinga hian Kuwaita Sheikh Jabar Al Ahmad Al Sabah bridge te Saudi Arabia le Bahrain thunzom tu King Fahd te UAE a Sheikh Zayed bridge le Jordana King Hussein bridge te po atel